ndagika 13 cia muthenya na indeju ile saa yitu ndi habika. Our time has just arrived. We mazama gitawa arrive ndo ndethese ba mwana. Ndethese ba mwana ne ye no nesie go the university mwa. Ndethese mwa time go arrive. The time is arrived. The time is arrived. The time has reached. That was America. The time has reached. Hi, mwana mwithikizia kaande ke kwa thenge ya microphone nini. Na mama matambwe the time has reached. Asante sana hindi ndweke no sebuso yiyi mwanya. Ameni uthoja kaka meme nikaine fe mwani wa mukamba. Kuti kwatanisia. Kudu ko gone kwatanisia. Mane go. Ne baba. Ona nesi nkwithia na ni heta wata. No so salo. Salo ne yobedi nima. Uwazane wo kwaria. Tie salo ila ningeti ndio betwe ndi nima. Litu hata. Nima ni salo. Salo. Emo inayo ni ya no nyikalite ba mbe wangu. Kazi yenu naipenda. Yene siku tukitoa hii. How to appreciate. Ndio mzima hizo. Na nini kana ndo asomo? Kana ku. Tubona na mawaziri. Ina minister. Dona na mundu kuina ma minister kata timundu wangu. Ai hapo ndo kuina ma minister. Mundu wangu ya wana kwa kisongo. It is not personal. Of jokes. Thank you very much. You know though chama mitambo ni akamemeka NFM mwana mukamba. Yani tawa mwitu asairini mwitu anyama mwitu mukamba ni wambaka nya. Ni mutangiye Yesu Kristo enga ithayo ni wako. Ani kamemeni ka NFM mwana mukamba ithiko ninge misiota hiyo. Isa isu ni yako. Isa isu ni yako. Ni yako. Na nina udhocha. Yuba yutukona tui yukisione keju. Ni kwa honorable wito wa Felix Mateso. Niwe msia wa kisio kiki tawa Hortensio Ward. Nigwa. Na hindi ni kisio cha Susan Kiamba. Ino ni sub county kana kilio mbunge cha Makueni. Makueni county. Makueni county. Kwa Mutula Kilonzo Junior Senator. Ni maanzo. Urani sema ake wa kuju. Ni Rosi wa Museo. Mwani mwende. Ni women representative. Wewe hadi tata. Ukana atiye nisi yetwa. Museo. Ni losi museo ngatsa hii. Ti losi ni Ross. Ni tamuka. Tawada. Losi museo. Asante. Mwendete. Asante sana. Yunda teka nino siabika ni siaku neka nawise kwithia ni weyeka ila ita wa brief introduction. Wise kwithia ni we manyithana je kola be mwithukisia ama ne we mwana wutu ina akini kesi ndo nenga na namba ya M-Pesa. Ni namba yamba kuita nata ya M-Pesa tata namba olikasieta. Tata namba manda mazito ange memutani. Imwa nyeneta wa master makwa. Ona ba TV ndi weta lakini for now nitasema. Nita wa Kennedy. Lakini dada ngima muinde. You Kennedy dada wewe mazito eliwe. Ne muru kibane ndeta wata Kennedy muinde mombi. Kennedy muinde mombi. Mombi ni nyakwa. Mombi ni mamangu. Yes. Kuwita wa Kennedy muinde wa mombi. Yes maziro makwa alalili. Alama we atwa mwezi ne yake kwikitu pira longani. Nia. Yakithanga thini. Asante sana na indi twambisio bandu ya musoel. Ya kithanga thini mwana mombi akasiawa nake aniaba. Yende ni sisi mtoto waka adobeta wa ekalakala kakuku Machakos County Jonike ito we ekalakala Jonike no mwezi wa we Elisha nini mwe I know that man nini mwezi no na hata kami ningira kinuja namjua huyo unamjua nini mwezi asante sana kumbe ni bae ekalakala itema kumwe by the way kwa mwana osu tukalo ne wiyo asa kwa Jonike tunakorota ndao ndezi ekaikwe asante sana jua siaweka lakala na sio kalakala na wa kuku lakini nyine ndane ndia tiko naelewa nile naye mutanga tangi Luisi mundu nguku utekisa nguku bemba ndiloma so yunye nelewe kwa huu ngoga ngaye wabana betu masinga ne bomaini yumeini yumeini waya wana ubumo masinga na yone kibetinde kitote uko no kizio yu dikisa ne dinda kwa cho nicho ngondi kiyangai ona kuikuora yone tie kidike nomba ulose tama mina ndo na timwezi na yu wa mabu yu ekalakala wo misu ekalakala ni jao na muso kalakala nuwezi nyakwa etwa mama mundaye mutwaye wathi usune ni wikore mwekala yu kwa kwena kwa bana kala inyagu sia baba sia etwe na yu mwaitwe
mango mwethe kimwana kila kitu kikuche wai mwenda na kunyote akonote amo mande wikalo baba itao iwikalo yule kimwana kila chendu kiku musiani we na chogo tusiani be mwete cho ni ta kiu manda ya wako etya yuna ke ola we ba mwetu yola we oju mweza lanya maibo yo sumo ko wa ndiye ba usubo aikate mwetu we yani aye usuyu wa ndiye ya wa ndiye wa jaba usu wa ndiye ya ba ndiye ni weti we agwa weti we no kwenda kitu kila wa odo wekie nuisi mwana muri no waja mande to linae mundu mukwa mwana mukuru wina wone wathi umanda na ya mundu usunye wona wa na thukuma ukande baendesa osa isilio kabigi ya chao leu ndade kutubuto ini ngasena sana ndukitu mwati amusi wake umo tuna bindu kyoyo nundu kutu twayandu bande magba andi amuka kilabu mango mamuka ba mo rubini zikati niona bai mundu location lakini wasajibu nakala kasumbi nyagu amoti bala mwakoma kuruta kama mito kala rake soko itweza mwitu ko witha kuona etha soko athe sena sake so to mathe so to athe plus no mandai no mbala ila andaka to kama mumbe wala andaka kasingo ukani kuruta kama mwakoma nga yumu mabuyi wathi masinga wiwe kaka ni nyonde nandi oka wotse weke natuke yeni wesiri na wa city ila kana kala kantu kaiketi na keto wa hawa kala nisinga no nego wa kanimete hii ninye niyo kaba kwitu no gilia muzyo wa mami kana kala keto kaiketi na mami asiye nasia akwa atekana kana 2 days na ko swani sister akwa isa kwa webya yunu isika ndiko kaka atwemera no ndo akweza ani airi bai mundu akoya kana ku yutwara tawo twatata kwikali ando utwini twakomanya mundu no wala kini ngaika no wa yuna ke nya ku tozo wengi ko ta ndio kunoti kola wa ndio ko weyeria twitenda na atoi ndio ko tege muno thina ju kana ina ndeke yukana kitu ka pando atoi ma twakomanya utoi we ya megera na atona no twize ko watu twasio yuko kigeta kala kana saa isuma kulala mama ila ngwa sesa kasi wa vitu kanyuma sikati ala mwa tuba vitu kana gu ni moto omulingamo lakini ngaya atiteka na kwethe au kana myeile itatu waida ka weda yo buo kana yo saluti weda watu nukizo no kadenge mbemba ndo ndengi ole wa uso ka umaba mwana ozo amwethi ya thina ili babikie bandu atui manoa eka wa no kunwa ukara kwitu sakenda kakwista kwakakwete kumite mabotho kana kakwa nwise mwana muri ne wona bandu ba mundu ebakane kakwie na kyongi no yukakwa kakakwa baka tiowo nza yuwa mwazi aiseka kwa byo ninza toeka kwekata ndu ikuoga yula mwana muti wonia kane kakwa na baninye nebuyu na kana natiye sena sio idele Juma nda wake wa kuna ke wa biga wa ayaka akoje liwandete na athi kwa kwa mundu kanisa wa Catholic aduma engei aduma oni nini ende desia na kithendi atole ke lwe kuna ke nebia nake kwa wanebia mwene amukiba nenge na nekinyeiki na nwese ni watika kwene jikoni ni wata bale na ndikizia ni aba mukatwete nake mwana nake mwene no kibona cha mususu ibia akwa adala watu wena mwetu amwe yana sister akwa yana sister akwa to yatiwa nake nana wakwa ndenda mbio mwete ya omeju sasa ni mwitu na miaka 10 leju unaona nake tukeba aju kuona kuina bilote ni jusa isu ai biloko ndana mwana na miaka baada ndatu muonza bu naye munini yu miaka ndatu muonza ne binda ya mwana kwethi standard 1 binda yute ne standard 2 yuna Yesu na twa no ba kina ke lazini ya ina nda kana kalamu ongwete yuwe ongwete ona kala ka benzo ne kuyai ona na kitakwa ni kuyosunye mwandi mwabetete ba kina skulu we sijawai ayuwande ya niwe sije sisa kane wabika bandu na kiasi no kutoloka alisa geteni ulu seka ini mutabya tu ikuko kanena ndo kethoi ati usini waroloka nyewe sina atu wake mundu umeju nyina nda ibanda ni siene siazigisa mboka ngere ibeti bagiro za muonzo ngoka zembete ya
nenda musongia nusi nende songa chao ndo esa ni thima de welanji ne kana mundu agora bilo kisiko kimwili ina isa wande kuma tena aka ni neema uka mwana tukamwana katwele yune wega na bitine zija tusiya ndaweya no isinya yune nese yini so kwa mazinga sokoni waku itu jiba kukuchu yune neka la yira no ibia ba nyake komi ne yune nese mamia masinga ndo kwa mama masinga yune nese nyakweba masinga na sio ndio ningu wondo amutu mekwazya ngina ku mama masinga masinga yesu yangu yimana ngenayo nyewindi nakika lazima mimi nake mamia hata sake labu mimi tena bika na tena ndo mai labu ndo ngakota byejo kangu atukiyejo na bika ndi aja tikana kangena niwe sina la mundu usu kwazi uni molebi ni momile kula nyagu yuwa ngo yune the way ni ile bandu we dhone kuonzeta hata byano moka mambo na meaza ndikana kai yune tani ni kangu tabye nicho wona ona kilibu na dipundo ando mo amela mbili yaku ando mai labu wimbili anisiamo ukomana bune wangusya toki kwakwa ndiko yakothine tuyukambelezya athoko mombi tatu ajeta wanginachwa kama kanginachwa atikana tani nikesi kibeti changusya uko kibeti nyera na bikeno mani chambe ko makucha baloko pomomone kwa cha kwa maba wezi ni molebi wa baloko na kuba ayenye nikitandani ro safi kwacho na koma unusu kibeti ngene yake kibeti cha chambe mwenye akutwa ndo chambe mwenye bisa na kwa ni wa mushene kumatane yesa na kibeti kike onzobea kibeti cha tonzobea nundu ni babala tandikitwe kibeti changu kiyai ngakana mwana wacho na kwa nasiana yu ndo mumya wewe yukana hii kani kalaka katambene kibeti cha mnake yai kibeti cha mbe yai nenda kutwa achao nenda kutwa school nuona ya ino bize miaka kadibu 10 ana kibeti na mundu na miaka 30 na muona nyabita undo esuru ngambe ya chao nasali enda bito waku ya nasali ngandana ande kwa kweli muunda kwa basic school ya wera muinde yule ni baba yake kamba juu ande ni muunda basic school na mwana kwa kweli kwa hadi basic school kila ukweka hata nye wewe mbona tena modokomi wewe mwana nyambo yangu wa na kiatu na ibili ngata bona nyina ile ai kutikiyanga yebu patriswo tibwangu ine ibili yaba na yabira manacho era kwa na kama ndo akuikana ka ni ngale mwana ake tigaviuka kukuni mozabite tukali nenge usini emwe eta ni lutu kanda mama ora kelabu tukana wale umwe wanaka mwana kama kaka ngina mando nango keye kibeti yande yira ne anie na wa mundu akelabu kwanza ni kwambia kwera na kwao kana umema ibaimo bwanga motetea kama ya ndwe kuna mami na kana mami wa vyoreta waju Dwe mukona wewe mbia na mwana mwana na kimana kipi na kitenda wangu enda ni data tukaliete nundu wathiete mwana usiakwa kwa tuke ko nikwe kana nwezo abe ko na kedo inakwa na kwa wewe yuno nata we nyakwa ni no loga na na kwi yes you mwende you wewe ani wane ne bia kwa na ne bia kwa ke yune socio kai kula moti kula ka kukuyude yani wow ya this is akunda oneka yu wana kunezi kwa waidi yese na sio kana mbia ko na mbia hii ju ulondo wa wini ke woka ala wega na kete mwana kete masikie mbia ne kunie kete enda kune kundeke na nyini na karaguka yake we antinda wa mbura ndo akana kama sidi andi uzu wako kwa wandi mami usu ande ya wa kilabu masigana kunie na kunie nisi na choka kula na kete sina choka echao ni waka ni wa trawa na musiba wa ndie soti of course no wandana kana kaka yake kunye ono mundu ni motsa ara sai ni na muye kiveka nye cha nusuweka nundu na umya kwa mnacho okaingi na siana tandatu ninye na muweka kwota kau kakota na muye mama akabu ukaambita na tena sene njani byase ukega ali kuna kitu inako emirani eta nyuwa umwatio kaka kuku wewe anako kwita na sio kakiko kokindeka yuna wewe no epa no na ini December aini mo kwa nile kana mwini wa mbe ndi mwete yala afume no wathi wake kwa yule ta thini akianga wewe ai no kota songa thingiriti epu wewe ni wangwenda yule nda mundu ametubuko aini ma silo njaya dana mo yumara musa wonye na nena
ambita kalakala wakana ambeka mwana ka wakana kalakala ngoni niwe sidile mwita imwini ninyo sina senda kalakala ukakuthie naso nganomba nyandu mausu waki ekano mama mbiwete yuru nekira ngwande bwangu mwale ko bikiri ketimba ikode bandi wewe ngoto gwiri wako emila ambe mende wanendeke manda munu wapa ngambesa nabantu bando wengwana ngiye 40 Stoli sio alina mitabisa Stella aiya. Silingi si anada. 40 zile 40 yayata ne. Ile mana nene. Ekaini madele. Ekaba koda munzo kwa mundu sio agita une waina. Na wa mwati yanu subscribe na bitele yana. Ekaba yako. Antuma na amani ni wene chao. Ningo uri sababu. Ningo tabia. Ningo asatoka. Sawa sawa Yuma nengwa 40 yu. Na nengwa 40. Ngwa myosa. Ndinewe utondo. Konda wa KNDF ila segmete. KNDF siana. Bele. Ile. Twezi ngolo nosa inene ukadona nina coins bamo buko we na yesi ni 40 wa mpesa nyenenuka ekangotaki nalika you know kwa noka tango kiatwa athi itakana kamana isi noiba na ina mano kureza mundu iwe wene wiyepe wali nyena siai ave wakwe mundu wethi wa mate mwani mundu mukai nundu wakamete imbiki twenye banonaka nisiwatu tunesomboa lakini nene chagwo nunu ndikianga imoko nasu moko no wanzeye kumira nasi wene ngino na akwe na atikwa maneana What's about ya mundu mela andeje bane ngukandege akaka moko tyasu bona wana ko uswera ne smart hata ai goto ngala kianga ona ne smart hata aka ana masiendo yes andi bwangu ina akanye woni weza ngotwa athi uyi nuko kakukuwa ina kwa bana chosa yunine we siondo yina ina soma Biblia yaambia na balamu ati yande yo na hadithi waendie na hadi uteveka na kwa nenda ngaida kwenda kubambiri ba ino ni dikonde sekekata na umamu na ile mudasa na kumga sia mudasa wa Machakos yes yuna adina alakati ne sia nambe yakuta nambe nande kwa ikapeta lone ka bwangili ile kwa mwanyi Sasa sisi noka ni alanji ba to miaka igera julo ke kumira yu kweta tabo miaka 17 ba 18 ni wese jana na kale sasa ndo aigi angwanzi owe yimwe aye konda iki anesa ngena ngudhu kumai na yuga kwabika kibete no ne ngudhu kumala fumanda musimu sio no kumira ndie kibeta londuka tisiwoza tisiwo kina jembe sio ndebu umanda mwega ni muwiyero tane mwana ake bani ndani musio nyari tipase na ndani lile ni wese nye ninose ya yuna no niega mweletu tika na bandi zima benzi nona ke nikama ke nuka quiet jaka umeti na yu bani bana ambia ko binuke yayu jaka umeti na yuwe kala kwa manda muzuka na nuko mbwele kaso ni ngombo ra kasuba ni komea ni komea kondolo uwa baba gunia alafu pesa sia kurekana na ikwata gega kasimoni ona kwata gega simoni ko uni ni yune yake simoni ni twane nigera mwe wama mimi udhanda ino ndalange yutu na sister akwa no aye ndi mwese ni waendie no edungi ne uyete na nye ninyo ko nendo manda mwetu ni motwa yetu sia musema mwe gata yakini na mwana yeri ni mwana ine manina ndeke yini wetu na kaletu na kati kai kwa ati akone millionaire na ni makweta na ndo membesa na zandia kaiwo kayu nikija mestali nusike twina keba asa na miaka 18 ndo bikiti 20 18 na indidi baguju tie basa maki wako ju ketu ndeka ka betikira nundu didrama ki iPhone 4 mogero ya mutiani wa 4 yuka akitia ka mina e4 uto mumbe unika ikwako ayikwa mesana ndio ka ile muthesia keru kagoga na kuna ndikiyanga andwa makire kuona ebia ngiti ni chatu kidika ko nakane kwa meya kondolo wa makunia makinde bandu thingai ebatu eobo de bandu imu yandu bandu imu twa muthonu yandu bandu uiba ndukinuka we makita ko temo ba ko kiyanganasi na mamuhonde so na kinundu wethe ya bayu makita wambiye bandu ba wande kuba zama nini muthesia kama tumbi wana ngani ni idea matumbi yes na mwitu no ambiyo ndwa aikala kala ngainga kiune nake tuta chao matumbe wewe tunaisimuni wewe nombesa hiyo kama na matumbe mwenye inoko ndeza wa kwenda wewe ni tambesa hii
Cho na ya maki pesa tina sima kile mozo mwenye ndikwa maki akasevila pesa no siebite we je bati baju ni try maki pesa akasave no eja yiri bato mienga ko huko wambe tumekundu heshima ndoko alafu kwa membesa eke kwiwa muome atesa acha matumbi ne madai ndo neto kama tika kama madai neto kama tumbi ne wagwa ana customer na thamia yukaewa kaba mazinga eta nena ake faisi moito ibudeba toito ko mundo mama na mena maki andea yundo kada matumbi ko kwira ndo mama tumbi eka ngonyeza mpuzo ndo zuwa ito andika kweju ito abya kwa sambusa hinde suwe mwabika suwe mwekata suwe mwabandika ne yamaki we si ondu we na kola ena kwila na yu utoma maso makunga mama loli ni mando eda ninyi na FM mwina ni ya road show kwa na maima tikati songa bali maki ambe ngabro songa bali sama de boss na kila kiwa kwa hiyo kwa baba ni kenda onde mama na 5 na sati na kikombe na ikombe sanga kokola ki isonga maloli ni ikombe tike sati tieno ana 5 kwa nenda ndo pesa nongele stock ya mutu na mauta hende na zamuza le ya maki uno ekata yuma ola maki atumia akili kwa pesa kwa ni studio ninye twagi twatata twagi twele twagi twele no kana ya maki yu dienda utele waini mwini ono mwe mwini munene nuno mwini aketa akosa akaukunda mala na mbio akini kubatane na bana batangwira iranye no isa sai sunyambe yakwina nye yuko kakoka TikTok mana yo na ndedisi ayuko ko le yu ambise kwine bindeswe yu wesie komandika ngata yu mwikaya wana wekete kani weke natuke si ye sai siwe konda mbia kwina na record mbadile ina record yaba kona record yaba kwa musila oba ketui ketui record ketui kwa musila na wele imbadie ni mono ndie sundu sikwara nabya yu ndi na isu ningo kama ngasia ninengweta ndetake ni kijana soko ndetake ni kijana ndetita mwana sela kumatene nenda ina baisando menata baisando ele naye makwina mwathi wa Stella na ina wathi mundu ko ndenda moya simutaji na kwa sababu baisiana kwanza baisia mundu mukosu ngina sieto sia nebye lakini gane moyate na ina baisiana na Afrika ndienda amwara lakini nangi ndinasi akwa na inasi yake lakini tiza uti weweka inamba yisando lakini nda inanyesi akwa yes asi wewe ndiando nena jo manunga makama na karo ka support niwe si na support nina kile yana wakasimo ka atati na ndika TikTok na mbio kimira TikTok yena na kimila kata no so mundu ambaye kuposa no siwe ni kazele na kabiru mani post kile kinasa bivigite hata comment sioka hai umieba maki wako no keju maki ambaye we si undu we ndithingite bio mundu wonene wa songa bio kya songe nuweze yuna kana nene na songa bina ambia kumangwa anga nini neto nduku nge ya maki no so la ndi so mazindo imwe yes you know labo ina mkamana katatu watu hapa ukambia ono ndo wako ya ambia hata ainzomea nuweze ninaona ndo mondu manga maki yako ambia kabyambe ambe netinya maki nyama na wako yeni ngwendete ni wana na ambe kiru kya lolo kutelemya nukethi anye ndio nene ya kanka kwa ndio kwenda lakini kane mundu ngibaanza asumeta wa others ndia za others yetao wa manyena ndo others ambe yumye ni bisine mti wa form 4 ndimo somo yebidu kiza na ndio teleke nona kindu kewo usunga ndu kona maka komendi bai kwendie bude bando kidiki yu atwake wende oui wewe kila kono kenda nikita yuni kita kuiga practice maki kambia practice da kisasa akambia nwanga nyinwe sina sunga ene mwanga iwapika no kana wakakale keyepi ona musungozu na muthingito su support wanando mbono inaanda ke mwimu twathana nake no kana wakeyepi moka mambicha ila ini monie kama na kaundu kanda na upenya ju ukanye no na gwa mundu bikendo ni mwana mbaka we no mbaka masieta mbaka ndiena no na yu mwino su no na gwa na napata nake na mwendete na nona ni mundu we
Ithi kwitu mwitu wanda kitu mimi na ndo masivi nona ni mwitu ambia mundu withie kana cia ethani mundu wambika naye akethekanya niwe irini no tuwe ni wona ndo tikedo choka ju ni wasiegwa ni nasiegwa hala ni wisibe ba kwituke kwani ndo kana bwana ngali na ndo kangali ndo me kimona kwa nye juna kita kubya kula kwa stress choko kike wonoko nini no bia ngali na kuambia ngaine ni yatela ndi beta za obeja ndona beta sia morene sie kwae ne kata sino ngaino lokana ngali stella mama kana to ke no ese ando ma ka tikitoko nimeona no baluki kala mundu kana takia modanga ndiwa ndeka kwie kikathi ukabwa no alafu aini ya mama wenzangu ni ma post ndeke rest in peace itu ikwendete sisi atambo kaju no ni ndekele ikwemi ni ndio ambie kweni kwatie kasamakeni kanisa ndio madeka we ni sinengele wadika life katikati wamo nengela asia ndio mwene alikano pole ndio mwene ne achao twinene akamundu kaikira ndekea muthanga kakasunga tikira kabalo kya nangali nengele akulia nape mundu mwisi ai tiweke masako hospitali niko mama kangundo kapra masako man, you people, you must be serious. Wana kila mundu weka hata timanga hii twailo mama ndake eto andeke na mwanza ndena si no meweta ndena si no mwate mo kama na ni wumi ana umeamuka motete nengela sia account ile hapa ola ila ndeke amodanga ni ndeke kwemila ju mbali zako challenge zeleke wo kwa kuzeleke ni challenge ita hii ndambona nisimengela ni wende ndeke ba ndeke lesu ona ndeke no ju tena mundu homiele ino eka wanese keno yu kamundu kake kopeka nikere thina niwete sa sinengera niweka ali atuma mundu etwa MC toto mwe sema masako ndo za usuku tutakia muthanga andu mandika live aza kuzangwa mbesa na sanga na ito bakana na atwandia musi tona ndayo na zidingi nundu besa MC toto andu miye sia cash ngiri 30 na kwena tumelo almost ngiri 70 wandu masangi mbesa stele umwe wakachaka kuma buyu yukuma bunyu mwakwatana na stelo gaido ekete osa mukondo yuno kama nakanto mwana satani yuto amina no kana kwa interview yana ikuti na sitaka lawa ya mumaji yote na ndienda ukoteza ni mwini munene yuwe ya satani ya utumite yundienda stella yu nione mwini munene endo mbosa nyota endo kunyo mulo ngai noko nasi ni stella na ni wanati na kwanza mungu anenda yuanziae ono mundu bele rangiti manda mwana nda ndikia ngai ndiye nda stella nona stella hii mundu ko yogene kale nebete mundu sino we manju ai une ndo ngudo na ineka ndeka na mundu taberi simo ne aberi simo katoke ko nini pe mungu umwe bani ndo ndo stella ni tuona na live tuisedi ana losini la solo yu twende na losini no ni stella nzisio kama moko asuna bala kane kembe na delia mana nda mwana yengi kwa yuma ngai na delia ndikangi kita ngwa ya mulu toto white na yose na imana zake ngalambi na sasa iswe ni madikile ai ni ombe na ndi moki ye dinezi wena dinezo sense na ini ombe meba metare leju ini no ni esta na ku ndende ngwa hata kama na kaka no bongo kibitike tutu kuna visa oka wana kakitega undu kethanga kwa kuiso mocha kama moya mamu na mamu yu yes anewe na gima ndienda kutenda ne aini na kama sana kaka kwa ndate ya asiendo wenda ya izaona na nda bisa kwani kuna ndikia ni mundu munene lakini nye ne kitonesa na kenda amekwa rotopesa undi ya ndo kesa kyo ni bya mwela azoka ndahalea kaona undu connection sia ngai okila nani wabatanda bisa ona imona ndade ngano ndo imana yusi yake hai okila kakura bisa naza ndio na mwaye yange waka na mwamini abuna mwaye kinde na toke ko beko yange wa yes ni nenda bisa nikiteidira to ndienda mondo mastela tu menda ne mwisi na ina mondo challenge wathi wako challenge unaona ka comment ye hai comment tunangojea kwa lambo hakuna pete ba ko ba utara ana no godami nusi kwa bu stella hii atuyo ngai stella ambeta ambete yange wa ni kule imetikike mambeata ambete yange wa eso teso kwa bandu ambia yunenda ju ukambulo so mbali tena TikTok
unjenge andu una kilo changa hii Stella Studio Rwega nenge wa kibeti chu ini yenga yolo nyaka wakachongelele Rwega kibeti kinenge wa Rwega kibeti kinenge wadi na jisi Stella nenge wadi sui maani sana ndisia noto avitu katoloni wadu tulike wadu wana kolambo kana Stella alame lwela Stella ini itakatia kakumulikile kani inamulikilwe niwe cheli chapa aui ene na Stella ndani wa wanwiki ya kendo niwe yu wako tu ya kendo ula tuina ti ula kendi yuwebo ti ekana na kendi wasuno watu ikithia ndeke kingdom yu kingdom ya kamba yu ambeise kuita ndeke ya muthangendi na mbe kwenda ndeke muthangatenda yitende yone net unwese mpaka waisha mbi wa radio wambeise kumatane ndeke ni akumatane naka kuna simu ene kila bandu bona ni ndeke ya muthango kila bandu ndeke asante sana kuyu mwaina na Stella wesa kwithia maundu mako ni mambiyo bingo maundu mako mapinguka mpaka twisiwa maundu wa maendo yenywe na Stella atuma andu memenda na andu manena angi ma reduce niwegwa andu maola wasu no molile na andu mambenda mambenda kwendwa nwisi kwendwa kana wesa kwithia yuwe yune waumela ni nendetwe na ni ndeke ni nendetwe lakini ona bomwe no uo ndendeke Stella atwika maitu waku na wetikila na ausobi hata mwana weza kwithia ndu igwanthe we kwanza we umangala umana baka TikTok weka to so tutabia baka TikTok weka ni we sio ndo ni mwana wa andigwa ni wewe na yule gasaka sokotene kwa kenena nye ndimo na intabia sawa unye mwana mundu amboka na eju ekane nesa omutone ki dali no siwaju rwe maitu no ibetingo dumano kono wese kumana so yuko bikabau maundu azuneka before you know who manage mo kiwama I can't. For now, I'm blessed. I'm another person. That is more. Sunday or latest you do. That's the way see adela. I don't know ni mami ko kani. Ego ya usioki ye ko sai ingini kina no tabisi. Nenda ne mundu nando kwete. Ne mundu nako na yutinye na sio mwini limutusi vijana wangu. Wakati otoma na umo. Ne si mwana siako si asongeye. Yucho ni akomende mwana sio tasimo. Sia toto mame tuke sia umo. Mo peka mana kata ndandi denewa. Kego bona keja message. Anele yali ndi. Unde yako. Ai kwa mimi. Asante. Na yu unakwata we abantu. Wakwata we wathi wa miajengo. Tukimetike wewe ya ngumi yeko tele yu nyota kwenendeka ni nyota inendeka ni wesundu kuwa mzwane hiyo ametuki wewe yani tiko swania na kityo koma no inona gwa inona na newa ndugasuka we yani usuna asioka na banga yo mulaika wakambia wewe nitakuonyesha kile kitakutoa hapo au utajua ni nini ona Stella ndai yani eneo na kurundu ne ngurba pesa bingi na nicho nendo minwa hii itano zaendie ngumi na ndere tyo mwasibiye twakiosio ne mwasionie kiko chu tu nena muthenyani wo mundu nundu wambia we mwaliuko waliuka ne weli la nundu wa maundu ana makoma na bitioneka kiko chu nikikwata abantu ngone ni wibaki kinawo no yasenga indege kiko cha kwekata chuchandele kakapa chapi ona ngaine wese ndwiso kunote yani ba ndwiso kunoka makwirete peke nukita wai kwisiya defend na kita kwindi defend sonye bakiro na aika aninga iwa ndine wako wai ni sube ndo mwendo esipa ya yiwo umala woka banza wambiyo kabijana na makai mwana osili mweka ni yeno ndo ingomi osuyu mwene ngubaiba ube na juro nake oyu ono yuka kuna simu munena pio you are friends nene mulafiki wako kidogo bali kwa bangi wina mwana songi nona abiga go o muthenya mo wathela ni mwekianiye na kasolo ndetu isu ne siago kana no bongo na ndone ne kisebeni osu ninge nona ni mwekianiye nona ba ningi ba YouTube kwa twika no mwekiye ni mu kuna ni asimu ni mu nena nya ba andu bena ndina twenda wina Steven kasolo But nene anda kya mwana katona na ini menza social service ningiti na kitowera mundu nimwekianiye twinao winake tweka tata pai mundu wina thina nake oyinda tikani no ndeke wikalite ndikibila niki
kamemeni ka NFM winena na more than 1 million people ngoni yaku ta mundu William Thiu eko wala masinga ma kawaida tu ikala ako yulu andu bithi abo mundu okwazie. Do you have any yani wina thina na mundu yeyote ngoni yaku? Ndina thina na mundu onomwe sina ngoza kwa ni midhambi onala manu manga magi yo wangi manu manga magi yue no kauma makina kuye ngongo ngom lani makini mundu ni mundu mukosi aita akakuye myaka kenda ni mundu bwa wina muome ukukula sibaka aza na basa akusukwa na kuya we prostitute wako inange withina mundu mukube mwasa mutheke muno u na we ngongo no mundu usiaita kindu ona usutika mweke abaka kugwa dika mweke ni kuyai that usuni wako ngada yetu tukazata ni ngadi. I will not forgive that the hip already in Jesus name. Asante. Kweki ni decision ya mundu. Tiwa kweki ni kwenda kwa mina. Asante sana. Kubika undeke. Kubika ubikita ndini wa ministry. Na ukakoma na ndo aingi ndini wa ministry. Aingi mama themba tofauti. So far utona kwa sa ministry yenekele nziani hili ata. Gospel ministry. Gospel nino niwe. No gospel na ino kadara. Na gospel ikabodya. Na ngaya aruma kesungi. Cha usunga kindu kiduku na keseo. Chokela. Na nindeke. Uwe makereta. Ega muni muthuko mwa natuke. Ngadia muthuko. Nundu be kindu kwa kumbula mitandaoni. Cha mundu ifanya atawe na kene walungile mukaa. Niambe kwa mundu matema. You gospel that na kunwa mundu atukweka. Patwa kwa ni mwini wa gospel na maki kama kiranda chake weka ekatika atuke ningwisa atuka so gospel na dikie ju the ndoke ondeke wa muthanga ni watu when mibangita ba nyene wese ndo dikea and I'm not being even what you can talk about me I don't care I write my uramongo na ndikia ameke. So what we are talking about, it is your own business. And there's nothing you can do about me. I'm blessed. Ni mwadhibeni dina ngalenza aninesi yetwa. Ni wegwa. Ninye no kiokela. Kile balangwe. Asante. You know ndo nakenga yeka atake. Na kusisia naona we na mumo. Naona we mutheu. Naona mano na wile nesa. Ona konda bitu kienga iwono yusu wa kana kanini. No ndabya mauto yimala. No ndabya. Eti na wayeka no ndabya mauto waka yule. Yuwe ngale ndibau. Wile nesa. Ngayeka atake no nekie. Na satani anewe kisongoli. Nyeki ndikila message ila nina sio bane kana. You ando menda wele se choki kisongoli cho mwaise ne cho. Kisongoli. Yuki wete nesa nda ute okia. Ne ndo tati ando kikamba. Nye ni mukamba ukipinjo. We yeru ne mwaitu. Akamba mama Machakos County kitwika na Makueni County. Ndeke muthanga oko mwa kisongoli negewewu. Kisongoli. Satani ye wete kisongoli. Ime wete kisongoli. Kisongoli kegweu. Na mwathi uso ako nokia kutachathi. Ma kuna chathi chako na choke choka andwane ne bakama ngavana. Satani we chao. Kuna wendo nena kindu kinini kila chaenda iye chathi. No ni nene. Chathi chako mundu la wamena wane Stella. Na Stella ndeka akukita wa aibo. Nunu Stella ni wende ka handeche. No Stella ndela chanda kino ndeke na mumo ani mwana wake. Kana kala ka kuisere no kamene. Nai. We so kamena. Ko ina sewe. Yuma kwa chathi ndelila katembula nakajamala. Wase ndelila. Katembula nakajamala. Azuni masietu onengete. Kila mundu otani wensi office now. But no you know. No my again. Na meta kutina lakini yo you know my again. We didn't know. Asietu ania Yesu. Asietu ana Kristo. Olo badimete. Lakini kuta na meta katembula na ila nao. Nakajamala. Lakini ndilo namo. Ma bwa America yake twi. Nikira no meke hata. Ndikia ngaisa 6. Mama yangu ni simwambia kindu kila ni akende wa chathini mwana ndizo ndanga ichao no ata kwe report wandu meana ibela ngili ni zeuso wa ndi nandu ibela sya mamba ingi yani Stella aliketa musumbi na muya Stella wasenya ngomba u yani kitari cha kunwa bakapa ya mwini wako mie 2 days hospitali abangola kego ngai
wase kanywa kamunywa mulako wase kone ko kawo kwangelekani kanya mala ni wezi kasoni kasoni kaka ukita kundamo ya wamala yupe mwini wa gospel na akita ona kamundu keokela alosa neema aikusia alo tumya mbinu shombe uthele you know la kwa dewo weka no na mema na noku ne moza neema mukasunga takwa ka mukandu katakwa nyino kona mundu ngumi maitona na wewe keselati mwanza ile kenda thanda tukenda osimu itatu wesa withi andege no wewe no watu mugwe niwe na kuyithi wakwiko sio osimu itatu peke yake ndo masama itu mosete kona ndege ba atukia ni wandika mine mujadala wo ni wale mwi weta wa Gabriel Bashir wewe ya ambi wewe ya albino ya ni okete muno pio Patrick Mutunga ani ukethe atuka ekata kai ngainde kata mundo na yu ndeke kondo wa mwi wa Kristo lani kanisa na kondo wa ndaya sietu ndio sia kusamu dia iloto no nena baka memenika NFM mona mukamba utonya kwa sia tenda kwiyandu twekani nyandu andwala manambinga andu nethie andu mambendete ina maike mafans wako munitete ndikambela kukuja mundu na wamkeli pe wathi ngura cha nene munene wathi utenenya ndo wathi wakithio wathi wacha kithio wathi wakithio ko wake lisaina pe wathi ngwathu kya mutorano wako wa YouTube na ne ukulya na wathu ku wiki waba na kila mungu makulia masembe kwa channel chako cha YouTube unawe simu ya touch subscribe na imbia tu akuwa kwa NFM nitashukuru sana asante sana yuba YouTube subscribe masieto YouTube ndeke ya mudanga iyo utu asante sana na